Ndabashuje mwese kandi nongeye kwifuriza ibihe byiza, nongeye kwifuriza kugubwa neza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tudahwema kubategurira ndetse no kubagezaho. Murabizi ko twibanda ku makuru agezweho abakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, amakuru agaruka mu ngingo zigiye zitandukanye cyangwa se mu nguni zigiye zitandukanye. Turi kwa kane, turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2026. Anizere ko mwese mukomeje kugubwa neza, anizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Reka turebere hamwe rero aya makuru agezweho akomeje kugenda avugwa by'umwihariko yibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru akomeje kugenda avugwa, Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusabwa yuko rero yatangiza ibiganiro bihuriweho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabisabwe n'ibihugu birimo Ubufaransa ndetse n'Ubudage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi niki Perezida Tshisekedi yaba arimwo abivuga se cyangwa se niki yaba yabitangajeho? Abarenga igihumbi abaherutse by'umwihariko guhunga umujyi wa Uvira nyuma y'uko rero uruhande rwa M23 rwari rumaze kugenda rubusiga, ndetse ari n'amakuru avuga yuko umutwe wa M23 by'umwihariko wasobanuye impamvu baravuye muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, by'umwihariko ndagaruka ku ruzinduko rwa Donald Trump i Davos aho yaje kugenda avugira amagambo menshi anakomeye cyane. Muri aka kanya rero ntucikwe cyangwa se ngo ujye kure, mwese mbahaye ikaze kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reka ngusaba kandi handitse subscribe kugira ngo ubambere mazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda ku makuru agezweho abavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe rero amakuru agezweho, amakuru yihuta, amakuru agaruka ku bikomeje kuvugwa muri aka karere. Niba uri mu Burundi ndagushuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mudukurikiye muherereye hirya no hino mu isi, abari mu burengerazuba bw'isi, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane. Munyemerere n'ubundi twitse kuri izo ngingo cyangwa se kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje gusabwa n'ibihugu birimo Ubufaransa ndetse n'Ububirigi bisanzwe ari inshuti ze magara yuko by'umwihariko yatangiza ibiganiro by'amahoro bidaheza. Ubufaransa ndetse n'Ububirigi byamaze gusaba Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gutangiza ibiganiro by'amahoro bidaheza, kuko ari byo rero byakemura mu buryo rero burambye amakimbirane ari hagati y'Abanyekongo. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yatangaje ko Abanyekongo bo mu byiciro byose bakwiriye kurenga amacakubiri bakaganira bakongera rero kubaka igihugu cyabo cyamaze kurindimuka cyangwa se gusenyuka. Iyi minisiteri kandi yanagaragaje ko igitekerezo cyayo kiri by'umwihariko mu murongo wa gahunda y'amahoro yateguwe na Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani, aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwasabwe rero kuganira n'abarimwo ababurwanya nk'ihuriro rya M23. Umwami w'Ububirigi kandi Philippe yahuriye rero na Tshisekedi i Davos mu Busuwisi, aho rero bombi bari bagiye kwitabira inama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu, maze baganira no ku mutekano ukomeje kuzamba ndetse no kujya habi by'umwihariko mu manga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi kandi Maxime Prévost yasobanuye ko umwami Philippe yasabye Tshisekedi gutegura ibiganiro by'amahoro bihuza Abanyekongo kandi bidaheza, amwizeza ko rero igihugu cye kizabishyigikira ndetse kizakomeza no kumuba inyuma. Minisitiri Prévost kandi Maxime yagize ati, twashimangiye ko rero dushyigikiye ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuka binyuze mu nzira z'amahoro, twubaha ubusugire bw'igihugu, tunasaba ko kandi haba ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu bidaheza uwo ari we wese.
Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero Anglikani kandi bimaze umwaka bitegura ibiganiro by'amahoro by'abanyekongo by'umwihariko byaganiriye kandi nabo mu ngeri zitandukanye barimo rero n'abayobozi bo mu bihugu bitandukanye bakusanya ibitekerezo byafasha rero igihugu kubona amahoro arambye. Aya madini kandi abona ko kugira ngo rero RDC igire amahoro arambye rero bisaba gukemura ibibazo by'umwihariko byayugarije kuva mu 1960 ubwo yabonaga ubwigenge byaba rero ibijyanye n'imiyoborere, umutekano, ubukungu ndetse n'imibanire y'abanyekongo ubwa bikomeje kuzamba. Guverinoma ya Kongo kandi yerengagije iyi gahunda yitwaje ko Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani bitamagana rero ibikorwa by'ihuriro rya M23 ahubwo iri gutegura ibindi biganiro yifuza kwiyoborera bijya rero gusa n'ibyateguwe n'aya madini nk'uko bigaragara. Bwana Tshisekedi kandi akomeje by'umwihariko gahunda zo gutegura ibiganiro bye mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ibintu bikomeje kugenda bihindura isura nk'uko bikomeje kugenda binagaragara cyangwa se bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ni mu gihe kugeza amagingo aya ngaya kuva mu mujyi wa Uvira by'umwihariko kwa 23 byaje gutuma abantu benshi bongera guhunga nk'uko bikomeje gutangazwa. Ubu tuvugana abanyekongo barenga 1000 bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze umujyi wa Uvira nyuma y'aho ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rikuyemwo rero abarwanyi bose ku itariki ya 17 muri uku kwezi kwa mbere 2026. Abanyekongo barenga 1000 bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze umujyi wa Uvira nyuma y'aho rero ihuriro rya M23 rirwanya ubu butegetsi by'umwihariko rimaze kuvanamo izi ngabo. Wazalendo n'ingabo za Kongo FARDC byinjiye muri uyu mujyi wa Uvira ku itariki ya 18 Mutarama. Umuturage yatangarije BBC ko rero kuva uwo munsi hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu ruhare rero ahora araswa n'iri huriro ry'ingabo za leta. Amakuru akomeje kugenda atugeraho kandi anavuga yuko ubu ingabo z'abarundi nazo zongeye kongera kwinjira muri iki gice cya Uvira aho by'umwihariko zaje zinyuze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iki gice cyo muri Uvira. Umunyamuryango wa societe civile kandi ikorera muri Uvira yatangaje ko hagati y'itariki ya 19 na 20 Mutarama abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ingabo za RDC ndetse na Wazalendo byashimuse abantu benshi bibajyana ahantu hatazwi. Abo mu bwoko bw'abatutsi bahunze umujyi wa Uvira kandi babarirwa mu miryango irenga 300. Abenshi muri bo bahungiye muri centre ya Kamanyora iherereye muri teritwari ya Warungo ahagenzurwa na M23. Umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka kandi yatangaje ko abanyamurenge bibumbiye rero mu miryango irenga 200 aribo bahungiye muri centre ya Kamanyora bavuye mu mujyi wa Kamanyora. Umuryango Human Rights Watch kandi uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu weretse gutangaza ko hari abashatse guhungira rero mu gice cy'imisozi miremire gihuza teritwari ya Uvira, Fizi ndetse na Mwega ariko Wazalendo ibima inzira. Aba banyekongo kandi biganjemo abo mu bwoko bw'abanyamurenge basobanura ko rero batekanye muri Kamanyora ariko ko bahangayike bagenzi babo batigeze bava muri uyu mujyi. Ubu bakaba by'umwihariko barashimuswe n'iyi mitwe y'Abazalendo nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi kandi bikomeje kuba mu gihe bigaragara yuko intambara zikomeje kugenda zihindura isura ndetse zishobora kuba zakongera no gufata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ni mu gihe kandi kugeza amagingo aya ngaya ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugaragaza ku rugero rudasanzwe rero ubushake ndetse no kugerageza kwerekana neza yuko bifuza kongera kugaruka by'umwihariko mu biganiro bishobora guhuza abategetsi bagiye batandukanye nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibi kandi bibaye mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ibihugu birimo Uburusiya ndetse n'ibibindi birimo by'umwihariko ibyano mu Bufaransa ndetse mu Bubiligi bikomeje kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko byifuza kongera by'umwihariko gufatanya cyangwa se guhuza impande zombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura umwanya n'umwanya, aho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwumvikane bukomeje kugenda buba bukeya, aho hari bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko intambara ishobora kongera kwaduka cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uruhande rwa leta ya Kongo kandi rukomeza gushimangira yuko rwifuza gukomeza cyane cyane gukomeza guhangana n'umutwe wa 23 ndetse bakabirukana muri biriya bice, ariko magingo yanga y'umutwe nawo ukabukomeza gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko badashobora kuva muri ibi bice, ahubwo bakaba baherutse guca amarenga yuko bakongera gusubira muri uriya mujyi wa Uvira, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero hari abenshi bagikomeje kugenda bagaragaza ndetse bakaba bakomeje kugenda bashimangira yuko umwanya n'umwanya intambara zishobora kongera guhindura isura ndetse no gufata indi ntera, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe Donald Trump yari amaze igihe kandi yikomanga mu gatuza avuga ko yashyize iherezo kuri iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura ibintu ndetse inafata indi ntera, mu gihe nyamara ku rundi ruhande andi makuru akomeza kugenda ashimangira yuko ibihugu birimo byiganjemo ibitavuga rumwe na Amerika bikomeje gushimangira ko ahubwo bishobora kuza kwinjira by'umwihariko muri gahunda zo guhuza impande zombi zitarimo kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kumererwa neza.